Hadien ke jingïaid shaphrang jong ke lympung ïalehkai football ki khynnah skul bala tipkum ke district level inter school Subroto Cup football tournament mynta snem bala pynlong da ke ophis u district sports officer Ri-Bhoi District ke bala sdang naduh ke tarik u Jylliew katei ke lympung ke lapoino sya ke bakut bala pynhap pyrda no mynta ke sengi ke lai tarik u naitung hajar pulai hamadan Khur kalang Ri-Bhoi haba phai sya ke jingïaid khun haka kerdan under 17 ki Kynthei ke jingïaid khun kalalong hapadeng ke Saiden Secondary School Persya ke Mynken Hss Secondary School pat ke Saiden Secondary School kalala ban penliam no ke Mynken Hss Secondary School da Shila not goal Hendrei haka jingïaid khun ke basyong shit bat itanat haka te ke sengi ke dei jong ki kerdan under 17 ki Shynrang hapadeng ke Mynken Hss Secondary School Persya ke Nongjeri Presbyterian Secondary School haka ban naduh bastang ke kelas step hadu bakut ke kelamit ki rang ïalehkai kila seibat pen iyala ki sap ki pongjong ki haka bawat labun ki jing persyang na baro arkun hun banyo tap gol Hendrei dan setia bayo pen ki ya kajar Hadien ba don bayo tap gol wat hadien bala ay ke extra time nakaliang ki bor penyat kila rai ban shoot no da ka tiebreaker but day ka te ka jing shoot tiebreaker bala rai ka nam rem nam job but da ka jing tibet ki rang shoot ball ka Mynken Higher Secondary School kala la ban rasen don kum kala do ling ba ka tiebreaker but pen liam no e ka Nongjeri Presbyterian Secondary School da saula not goal ban rasen don ya ka nam la do Mynken Hss Secondary School. Menang dokumentir ke Khur yang berkat di team Subroto final under 14 boys, under 17 girls, under 17 boys. So banyak yang lainnya dah hangit hangian pendat mai di program bangsa. Nak terkait dia berada di school sebagai one lainnya mai hangit semat dengan pendat mai di program Jylliew bangsa.
Hai sini. One. Channel hai sini. Oh, raya pula. Ya kamu jan. Ngejan tuwe. Dah. Yang lang kamajan, yang lang kamajan. Ah, hai sini, way at light, way at light. Aisan pergi, Ben krep ha. Pio ya u dies u badai u coach. Ba best ba po mekalia. What I la. Ba undam hikaya pi ya ki tactics ya ki buat paro ba pio ban job. Ha mek ha kani ka state level but pinyo ban let sa Delhi. Lada pilet sa Delhi pi poi final dengan hap chim cuti. Kan one pet. Kita kadai ke promise ngan natana ke betai gini ke barem. Wat siau rem ba pi rem. So kemen namar ba pi poi haka final. Kajing rem berabor kadai ban pen krep ha house snem uban wan. Kajing job snem ban wan kadai jong pi. Cepen krep ha. But chua bangan chong. At patkan mau biang ipi. But ngajupan kan mau ki puar bagi jaka baro. Say no to all bad habits. Kini girang ïalehkai kita ïalehkai kinam la ban ïalehkai la dai ki million ya kini. Kabam duma kadi skren kadi biri nata way there penja but sak away kata ke kabalong dangerous say ruai teaching ruai bong dangerous wait lah rocks wat kwa ban yo ban kita ban mat namar pitang sumat unum pelacu ipi hadu bo undai yalam sendon ipi shadujo be honest umat tap maradona dakti kini kin tap daka kejat namar play lo ai ki bat kejat bat kli kabala ban tap cegol mdai daka kti nangta ngakwa menong sekawai be disciplined. Punctuality is very important for the students. Next, amjudan terai bakran na kabenta yung ki referee. Renga ko aman kran chicken tien na kabenta jong pi. Remember, ya ka justice, lane ka fairness, la ka day hakano kono ka jingïaid, lane hakano kono ka benta. Na yale lang referee bat kano ka team. Kimat yale paramaki. Ngasupan ay kublay banga itnat ya kajing penyat ya kania ka football menta kajan miet kamdan kano kajing yale lang referee lane kini ki linesman. Aku aman ay kublay kerpang ya kini ki linesman Kynthei. Nomor first time ngayo ban ya kendua ngayo ban watch
Bakini ki Kynthei ki amare cerum ceneng. Ngam iduna bat kirang ba. So ang keep it up. Ya cakaman. Tur. Hakin jingïaid baro hakawai kes ngipin job ya katong. Nang ni pin salet seselong kini ki khynnah. Nga ai ke jingkit pop ki riwang ipi baro ki team. Kynthei mana job ngaklem dan meneh rakti ki job. Kini ki Shynrang ki baret mana job.